inga I le tua. Le li io a ue, e matuama na umia o fioanga. Lo nau lo kunganga, mo roi loi le fiaru atu I lo toa o le li. Se u tātou tatawa. E tasi lava o mātou whanaunga le li ie. E mātou o mai I loto a o fio. Ma e si la fia I mātou. Me pumoni le mawhai e mātou ana whai o le nei tāpua inga pe a whai le tō mai lo pule. Me leo o mātou whatangisia le whatasi mai o wanga pa ia I le menei. Mātou te watu e le tāwanga e pa ia ma mālie I a te oe. To be able to stand in your holy grounds and not be at loss. That is our wish. Would you grant us the grace to be in your presence and still live to witness to your glory. In Jesus' name, amen.
leo tatu fatasi dem na sunu to ina ya kireti fai ai umanga mai ile nei foi tu le langi se ini matangi ai tabi ya lo fale tu mai fa mai na pele leo nei atunu ya mi se foi tu fiti ya ni to mai tai for mai ya fa ato ina ilo mangosi tu foi solo tino tatu fatasi ni so tatu maloa se si mai ya mi se foi ya la to pena mo ni tele ni yaso asau le ya musuyo le ao le kalesia o tu ina tu ile ao fatalofa o pulava masaki ele mato o tu ile ya o tatu ai na lava ne so se mela va fatalo o ia fa na o le tua o ia belo tatu ai na le kalesia. I'd like to take this opportunity to extend a warm, extravagant, and gracious welcome to our guests, not just those who are joining us here in Long Beach on 7th and Cedar, but also those who are worshiping with us online. It is my prayer that whoever you are, wherever you are on life's journey, you will feel welcomed here. So welcome one, welcome all. Ola tato I fomo tatalo I le tua, let us pray. Le tua tō tasi pa iai, le tamā le alo ma le ngana pa ia. Le tua na whaia le langi ma le langi ma mea uma o iai. E te li whaia fwoi le langi o ne e tula whai lea. E whaia le langi ma le langi o na whatonu wina la ia o ngā wenga o le fōwhoa mai lo mate sau pa ia. Le mafuanga le nā o le ala usu mai o lo nuu, ma lau whanau whatutua I lo manu pa ia I le nei tae. E mate whamea tai tai le ete. E lese lea mauti noa fōi lo mātou ia I nei. Le mai lai mātou le mai o tangata lamona, le whawhitai, lo mona lo mātou lo tu maunalo, o mātou mo tinoa na le se noa la o fio na ia mātou le laka yaso o mawai. Ana le se noa le mate sau la o fio o lo whatonu tonuina le la rolangi na e whai. Se manu o whano I mātou, se manu o lo fia I mātou I le vai. Se manu o maua I mātou le whamai leo o sa ili, pe o le leona tangi, o sa ili ni tangata. O le mai o lo nukumalau e kalesia me mātou umale li ie, mātou te leo montinoa I ai. A leo wa ia tu suru o tini, le fu mātou o li mawina le soifua ma leola o I o tangata. Na siia ia leo na mātou whawhitai ma le inga ia te oe le ni. O wana le se anoa lava la o fio. E le ngatai mai lea le fili o lo na la matia ai le ola ma soifua o lo nuku. Ia mai lei fo le fili tu tonu lava ia mātou. Le vai o le whamaua luna. Lo mona le tuku awanoa. O le ita. O le leia se onu saki, o le pōngi sā, o nā mea uma e mawhai o nā whaina I mātou le lama yaso o mawai. Ia le au mātou lotu mai, ua patula mātou tāpo inga, si atu o mātou loto mangana I ate oe. E le au to ai mātou. Sa fuistegi mātou whaitau I upua o fionga. Mātou whakamolonga o angiangi lo ngana o ia. O ina mātou te mautinoa ai. Wilawina lama le fili ma ti apolo e lo soifua ma le olo o nuku ma lau e kalesia me mātou uma. Ia maua lunga lava lo o lofa ia mātou. Me lea mātou te abatu e le whawhitai ia te oe. Whanetanga, le whamanu,
tele na wā lo wanga le lei i ai mātou. Mātou tele malama fo i le tele ma le loloto le nāanga le lei o lao fio. A mātou mawhawhau i o mātou matua ma o mātou tua ai lao whatutua. Na mātou la ngona ai leo le lofo o lao fio tutupulanga. Na amata mai lava i a tamu ma ewa i whatuanga. Solo mai e lo ono Abrahamu magana whanau. Se i o mai lava i a Yesu Kirisu. Le whalau mātou la mona ele nā lofa la mea i le neita e au. O le lofa o la o fio mai lava i amatanga. Tuli loa ai le tangata. I le tupulanga ma le tupulanga. Ni wanga sala le tangata i amatanga ma o whale le oti ma le whanu. Ui ai e mea, sa ta muli pelo lo lofa ma lo wanga le lei le tangata le e whai. Le e whawina fwoi whalapo putoma i ai e kalesia whapenei. Tu whatasia tangata whatutua mo le nei lava whamoe moe. Ia whamanatu i le tangata le lofa la vea i o la ufu. Le whaali manino le nā lofa i soifua ma le olo lo walo i Yesu Kiriso. Whanau i le tāpō. Ola i leo langa e peo mātou wola ma soifua ai. Whaoso soina o ia i whaoso ngai tele. Ino sia e lona aima lona nuku ma le malo. Na iku lawa ina maliu nā o ia i lungo o satau. E alo o fina ngalo i a umai nā le tala. Ane e whatuina o ia i lo lava mate sau pa ia. Nā wa vea i ni aso maso tā puaki o Kirisiano i le lalani awa. Ato te le malamalama ato toa i le tala ma le lautele o loa lofa. E pau le mea mato te no. A iese lofa i le lalani ona ua mato wa lofa. A iese tukuawa noa po se whamangalo i le lalani. Ona ua mua ona mato whamangalo ina ma tukuawa noa. Nele mātou teo mai i mo lao fio i le ngāna whaafutai. Ai o mai lava la mana o mātou no tinoa o i mātou. I le ato toa. Langona i mātou, le mātou vai. Langona foi i mātou e whaitawina o mātou teimi. E fuatia o mātou langona. E ngata foi o mātou marusi. Me leo mātou whatu ese atuai i lau fio le li e. Ona o i mātou o nā o ni tangata. O nā o ni tangata. Mātou langona ia le ato toa i le teimi ma le teimi. Ana ana mātou o mai lawa i nei mātou whaalongo i kukua o fio. Ia na mātou loto te tele ai lea. O mātou te talo i whapeina le nā tai ao. Pena ina le nā tai ao le mātou tāpuai i lau fio. Ia maua i se whasiri ngā marosi e le ngā te tino a o mātou mawhawhau mā mama. O mātou mawhawhau i le ta ape ma le salalau o nuku ma lau e kālesia le nefui mai aso. I whi au ngā ruena. Whi ngā malanga o le a whengai manisi. Mā rolonga o le whengai mai whanau. O mātou talo le li e po whea lava mātou te o i ai. Ia tau muli pere lofa ma le anga le leo la o fio. Ia tele pēr ni whamanatunga e whamanatu i nā ai ai mātou i lea teini ma lea teini. Lofa la vea i o oi i tangata. Ma le tau muli o lo wanga le le i ai mātou. Ia o lava i le mātou mana waina o le o kisene o lo mātou maua ai le o la fōu. I le aso ma le aso. Ia whapeina o nā vea le nāma whamanatunga i a mātou. O loa lofa. Loa le le i tangata ne whai. Nisi o mātou ainga o lo whengai ma whanau noama. O no mawhtanga o le patia o no leoti. O mātou talo le li e whamaise o awa lofa i a ilatou. Awa watini mai be i a mātou o leoti o tangata o le li. O lona manuia lea. O
O mātou te talo fo i mana tua I lātou o whapolongaina e le angasala. O mātou ai oi o te talo I a te oe le ni Ia te pena e la o fio se whaoratanga mo I lātou. Ia te ape marasala lau o nuku malau e kālesia e le niwa yaso. Tātou malau o fio e manu I ai me uma mātou te whaia. O mātou mantua whapatoa. Ia le whapelawe o tulaki mai Afghanistan I le nei tai ao. O le taua o atoa le lua se fuku tausanga o mātou taua I. Tele tupe, ale nei malo o apo wai, ia leo o whapea. Sa ili pia fui le tangata po feo I eilo fina ngalo. Sa ili fui mawhisini tangata pena mātou whaia ea. E tusa o fina ngalo. E tofu lava le tangata ia malana tali. E ngata o tali te totasi, ai la tō lo a whaina e tau, te vai ini. Me se toa o sa mōlo ofo I nā atu o lātou so fuma leo. E le ngata fu le nā o tali tele. O tali malo o fatasi. O le tali anuku mātu nuku. I taua mo whe vai aina. I le whai mo fie. I nei vai tau le ali e. O tofu lava tangata ia mo ana manatu. O sa ofo lava o e iona mawhawhamu. Ia o mea nei mātou te nau I ai mea I. Ia mātou whaia lava lo whia ngau. Ia mātou I loa la o whio. Tupu ai ai mātou le toa. Mātou te tau muli ai la o whio ma lo whia ngau. Ia mātou te taro le ali e. Whaali mai pēr la o whio I ai mātou le teini ma le teini. O mai mo mātou le mea ai whale nganga e te tau male aso. E mau ai mātou le me kuia mai while muu mai a te hoi. Nātu lungo la o whio mātou ainga tau amata mata mese o ngāli I la iti. Whamuia I ai lātou. Vei lātou mai ipu mawaa o tala le leiso se mea o ngālu ue ai. Ngātai ainga e whapefo I whaiwhai ngā ruenga. Mai se fo I lau o kālesia. Nā mātou te tālo whaitele. Tuina whatasi atu ma te tālo o tangata lawa ia te totasi. Se I tali mai e tusa malo sina whio me ona. Loving and precious God, if we have but one wish, it is this, that we get to know You. That we get to know You in a special way, that we get to love You as You have loved us. That is one prayer that we have this morning. So through the lyrics of our songs, our hymnody, through the meditations of our hearts, our Bible reading and prayer, it is so that we get to know You, and get to know You such that we love You as You have loved us. There is no question that You've loved us, even in our short time here. All we have to do is remember the grace and love that You had for our parents, our grandparents, our countrymen. And then we know that You've always loved us from the very beginning. When You first created us, You created us out of love. You took the risk of loving us, and we fell short. We let You down. We disobeyed You. We ate the fruit. We followed our pleasures. And that's why we have the fallen world that we have. But it doesn't negate the love that You had for us from the very beginning. Was manifested in such a powerful way in the life of Jesus Christ, when one of us was prepared by Your grace to provide salvation for us. He led a good life. He lived a full life. But He lost His life due to the injustices of the world.
that wasn't the end of the story. You brought him back to life after day 3. And through his victory, we are also victorious through faith. So as we go out into the world this week, we ask that you give us that faith. Give us that assurance and that boldness so we can manifest the love that Jesus had for us, that you had for Christ, and that you have for the world. Manifested in our own little circles, in our own little belong communities, and in the process we improve the rest of the world. This is our prayer. In Jesus' name. Our reading this morning is taken from the book of Ephesians.
Ephesians chapter 6. We'll be reading responsively in Psalm 1, verses 10 to verse 20. You can follow along in the bulletin. Efeso e ono o le skulu o le skulu la tato fitau fela foa i ai. O le te fita wina le lominga. Le o te ua le whengaini fōu le manana Samoa ma le manana Britania. O le te uku, ia o tō loto te tele i le li ma le marosi o mana mana. O a tātou te le tauma tangata, a o li sili ma whaipule, ma li i o le pōliuli o le nei o langi, a tō fōi ma ngā maleanga o le langi. Mea lea, ia tumau o tōu, ia fusia o tō sunga titi i le whamaoni, ma ia vea le ami o tonu ma o tōu whiwhatawhata. Ia siri lawa i mea uma o na vea le whatuatua ma talita, le ama whaia e o tōu na tinei a u whana mo uma lawa le o le ama. Yo tu talo e leo no, mo le atu so soni mai le tuo. I talo fo i le mana o le ngana. Ia mata ala i mea uma. Ma ia tau sisi le te talo mo tangata pa ia o malapa. Ki fo po ruskulu. Ia te maile tuela o tātou whakamolongo whaitau i upo ana whio mo pahia. Tuna watu pe lava i a te ia mana vi inga. Ne i o i whakamopau whakamolongo. Upua whiwhilia whai ngā tātou mutua. Pues fulu. No te upu le nei. I o tōu loto te tele i le li ma le maosho lona manu. Me tātou te maitawina mo mua i le whetau lea ua whaongaina e whai ma tātou mutua. Le whetau lea o le te upu le nei. E pe e so me le whaitau le nā e isi upu mua mua na whai le apostolo pau. Whai isa na upu tasi mua tōru o na whai mailo la ia o na upu. O le te upu lea. I o tō loto te tele i le li. Ma le malosi o na mana. E na whai lai le visini o aisi upu ia mua mua na whai le apostolo au le whai le tō upu le nei. Le faise tala i isi upo le apostolo na whai. Le taun tātou malama i isi so manga ma le context. O le tusi a Efeso. A tōnu i nāe lo loto i lo tātou i loa o upu foi. A le apostolo pako na ave me o lotu lea. Efeso e lau sila fia tangata o le luku tū mata whanga. E taulai uma iai whewhatau inga i nā ona pō.
ele ese tele mai fuki na tatou Port lea i Long Beach ma Los Angeles. E afe mo fie e waala o loa, o mai ai tau mafa le lei, spices, le tu ma le tu o le larolangi whanau na pō. Whamau pōpo e paulo tangata i Efeso. E fu temi na tu iai Timoteo o nā tali i whaleanganga. Tu iai Aquila o Priscilla. E fu temi na whaiwhi au ai Ioane el Baptiso. Ioane el Apostolo. I le nuku ale o Efeso. O se nuku e basically wō i e tangata tanga mai o le whatutua. Ia le me mana tuaina i Efeso e peo ia i e le malu o Diana. Le tua le te ua Artemis. Le tua whakapau o tangata Eleni. O le tua o le manuia. Mea nai a laiona. O tangata i Efeso, nei ai le tau tuku e whapea. A whapea o se pamata o e sola mai le tūlafona. Na ona e paki lapa i le malu le taiana. I ona mangalo o le o oe. Le pese i o le whale o le whaiwhi au e suru i e tangata Efeso. Me nasa tata uai Efeso i nga whutaimi. Efeso foi e whaita alonga e te ua Pan-Ionian Games, e te pena i tangata mo le pepa. Mai tangata whatataki e na lātou te moe, na lātou tongi. Whatataki e ta alonga ese. Te mina tusi e paura nei tusi oi. Onu se funu, i onu se futonu. Ona unga o teimi o tala vau le whatuatua o le Kersiana, ama liu lava le liu e Jesu Kiriso. O pepe whatutuanga o le Kalesia. Na tusi le nei le aupa ia. O e whatutua ia Jesu Kiriso. E le tusi mo tangata atua. E na tusi lava mo nai tangata whatutua i titi na iai e Efeso. Pese ioni apo po inga lata le tamaa i sana whanau. Peo se tala noanga ma whana se matua malana whanau. Upu tua anu. Upu moni. Fautuanga e le maua mai whafo. Fautuanga fo i oma. Te lo tangata le fi whalomo ai. E pese i o le tulanga lava leo o le matua whaitama. O le ave i lana whanau upu nei. E ono me ta upu le Efeso. O me ta upu mumuli nanda tu whitau ai. Sa tusi e paulo nei tusi mai whakupui. Tusi le nei whaai, tusi na tusi e Apostolo, Efeso, Filipi, Kolosse, e Filimoni. So ala isi kupu na whai le Apostolo Paulo, a o le whai ala na tue kupu lea. Mo mua le whawhitai. Mai Paulo po le alawa le te tawana amata le tusi e te tawana amata i le nganga lea, le nganga whawhitai. Whawhitai le tua le tamao Jesu Kiriso, a matanga leo le tusi le tonu. O le ko whamanuia mai me uma lava e manuia ai la le nganga. So i le nganga leo Paulo e te tawana amata i whawhitai. Le ngata lai le whawhitai no te mau ainga o Efeso. Le tele o whawhatau ainga ma waala o loe o maia le te mau ainga i le nuku. E whamaila Apostolo Paulo whawhitai fuki o no mea lofa o whale nganga. Le ma whai ona whawhitai a Jesu Kiriso. E o no ma whawhitai no te maa. Le ma whai ona whawhitai whamanuianga whale tino. E o no ma whawhitai whamanuianga whale nganga. E o lesi fwoi tipi o le whawhitai a le Apostolo Paulo. E le ngata i le teimi nei. E a whapea fwoi le teimi o tuanaki. Me le Apostolo Paulo o le
manuia lea na topule mai e le tua mo o tau tangata whatutua i Efeso. E le whatapula aina i le wharetini. Ai whale nganga fo. E le whatapula aina fo i ono se teimi nei i o tau tupulanga, ma o tau whanau. A le whamanuianga le nei mai lawa i le amatanga i le fofoa i le tua le loranga. Se manai o le lawe tele o le whawhtai e le apostolo Paulo. O le lea matau mua o tosi ni e le apostolo. Mea e au na whawhtai e tamata. I ala na upo mo ala na whawhtai. I whai mawhtanga o tolo vōu vai aso nei. Na sa nia e tupulanga se inga tele lava mo i la tōna iai. Whaunantuina ai le tasi tausanga o lo lātou tautua group o whainei mātātou o tō hou. Ono whoko mawhawhau i te nāwhau i tau whainga tupulanga. Ono o la mona ai la i o le nganga whawhtai e leo nei noa e apostolo Paulo. E ngata whawhtai ai lātou na whaia i le mawhtanga i tō hou wa mona fu le nganga whawhtai. Ono o lātou mātua. Whaftai ono mātua o lātou mātua. Whaftai ono tātou tua āna talia le tawalelei o tātou nofono. E leo o manuia ai tupulanga nei. E ngata fo i nā. O le ngata le whaftai i whaketino wasa tele tau mawha na iai, tele mea ai, me ai māsani, me ai ese, me suomani. Sa e fui le nganga na whai e tamiti mo la tōna iai, mana ia tā mai la tō meni o na whai la ia, le tusi longi moa i o meni, o na whai la i o la oka. O se mea fōu e meni, o le moa ia ai a e so a le mea le nā o le tusi o longi moa i la oka ma la meni uma siaki la ia, e se le nganga me lea. E se le nganga tautua ma le tosi lea na tātou mori mawina. Io tātou ai sa mora ko maro lapa i. Le mei jesu maro. Ia neila lātou t-shirt mai nesu mawini. Io tātou fui na le maia ai ta ape. A neila lātou wanganga. Ia si whaisa tātou ta aloma. Whai mātou ai o jeopardy. Se manea foi da nganga na lale nganga, le se nganga fa sino. O se nganga fa fetai i le tua. A tole tau sanga fo mai. Ina fa ali la yo lato slide show today no le tele o lato malo, o le paka, o le beach, o i fair, o fa persona. Ese le nganga o te maiti. No fa fetai le mu la valea. It was just a dinner, but we had nganga nei tua me putusini nganga tāua. Ina whai leo lātou whiwhiringa tofu, a tautua. Whai lātou pālota. O te whiwhi lawa whasisi lātou, le stene le tautua le nei ngotau sama. Te mai tahi a Kirsten Young, Sup le stene Michael Betaya Jr., le tusi Carissa Fatini Malone, Malato to tupe o Jailer Chambers. O te whawhitai le tua ono o tō. Le ngato te whawhitai ono o tō mātua na tutore whatu. A te whawhitai foi ono le nganga na whaiai. Upu mo moana la apostolo Paulo le kalese i Efeso. E hālawa le pē tupu whawhitai. Melo no lua foi apostolo Paulo o tau e tasi. O tutino o tau o tasi le tasi. Efeso e whāwha ko Jerusalem. Unity. E reo manatu a Paulo i ele isi e sala ese sona taofi. A manatu Paulo ona e tasi le tua, tasi le alo, tasi le ngā. Ona e tasi baptisoma, tasi whatuatua.
o le mafuanga le nā e tasi e tangata Kerisiana. Ia e le mawia i ale whai o manatu, kanga te tauna whai le sa utonga o tangata ia. Ai a umalo lava o na whale, a umalo lava o na whaali i manatu. Mai le apostolo o na tasi lo lea o tonu. Pe o tamā na tasi na Kiriso tasi na apostolo, e whapenafo o tō le kalesia i Efeso, o na tasi o tō manatu le. Isi le mea e tele na whasasei, nai tātou e mese tātou i ena nofo i Amerika. O le a ono le tele o manu lauti, o le tele o malai ese, tele o filosofia ma tō whamanino o loo whao ufale i o tātou tangata. Lea taini. O na manatu e leo tātou i le vae ma ese. Manatu tātou mānei a le whina whai. At the expense nā le mele for me pongo oa whaseina wa pena o tō. I o ne ngalo o Efeso e o atu kuma i e tangata whale o tōnu. O tu umai iai swindlers, hackers, ai se alama o i o i enta mao ai. O tu alama watu lato manatu ese, a whamela apostolo o i a tasi lava o tu. O tu manatua lama Yesu Keriso. Nā lofa i atu o tu. E te tau whaunti whapena o tu whaia o lana kānasi. O leo to iese a ai o te ua Efeso. O leo to nuku i nei o Turkey. O le hiva skupa sene o tangata muslimi. O no mako whau leo le ala mea o tupu. O le ala mea o tupu ua sui e whapea. Sa marosi lea o oma Kerisiana o le apostolo Paulo. Ia leo atole lua whetau usanga leo tātou tue tangai iai. O leo to iese malo o le tuo Artemisi o Diana. O leo to iei tangata Kerisiano se totele o iai. Ia o iei tangata ia. O na tātou i ite lea. Pe leo whamaina e le tua tangata muslimi e whai aina whina. O te lei loa. Isi le mea i loa e tātou. O tupu maola tala le lei Yesu Keriso i a tātou. E a tātou tasi. Whamanatu mai a tātou. O le tamata lawe tasi. I le manatu leo te whalomo pēa e o le unity and diversity. Mana e foi manatu le nā. Ia o tātou wai e tasi o tātou whatutuanga. Ese o tātou manatu. Ia tasi nawa e tātou. Ia manatu non tō, whamei la apostolo ko. Tō te manu malo i le o le ama. O ti noe le apostolo ko e malo le lei lo le ama. Le fisilingia le mena nā. O silisili o na mautinoa e le apostolo ko. O na mela lea na waai e ia. Na waai e ia le malosi o le maloroma. Na mori mawina i le fita lea na nova tasi ma ia. Le fita lea sa o ma Paulo i teini umalama o saisetia. Waai atu Paulo i fita i lona pulo tau, i lona fata. Ai atu na apostolo Paulo i ona se vai. Ona whamailo lani o la apostolo Paulo. O ofu tau atotoa ia le tua whalema. E manu malo e fu tātou. Tau o whaia nei tātou le tau o whale ngana. O le atu tāua le whale tino. Ma le mafuanga lana a penga e whangai tātou. O a penga whananga. E le vai tau le tala whasolo pito le Lorania tapo le Age of Enlightenment.
Le vai tau e Jesus e ngā tangata, whai mai ua le ai ase whisi e le se tau. Whai mai mawhawhonga o le tangata, o le oto i eisa misterio e le mawhai ana ausia e le mawhawhonga o tangata. Ia wako wala suanga wate le o ai e tangata i moia Friedrich Nietzsche. Le whai mai rana tala, utawa whai. Talo whai le tangata pe a whai o sili a te ero nei loa marona mautinoa me te taua nei loa. Marona winga lau whasioti e ia le tua. Rona winga lau le to e eise au ngā o le tua malana misterio. Rona winga o malama ato toa i tato i le tua. The Age of Enlightenment. Ia leo pōmana e ai tātou I mena tu. Ina wa mata ona mawhau whapenata mata. Ona a mata rola ia ona masaka le toto. O le senturi lea mata mai le awhi ma se lau se o fo lawa I le lua awhi. O le senturi o pitu sili nana tele e le toto masaka. Nā tātou maua I le World War I, World War II. Me le satuki Cambodia. Vietnam, ova ma le se lau miliona le awhai o tangata, ua whanau ai, I le waitengi le ngā ina ua, ina ua manatu le tangata o ia lawa, e mawhai o na manu mā loi le nei tau. Ia mun maua le apostolo o toko, e le se tau a whare tino o tau a lea. Ngā tātou te le manu mā loi fui au penga whare tino. Taua whale ngana. Ki mana mia fo e tātou au penga whale ngana. E taua I le taua. Fusi so matiti. Ufi fata I la wea I ele fatu ma le mama. Se e vai te kupuni I lo taua. Pelu ma ai le fionga le tu. Pena wha o popola I ele apostolo pau. Te talo. Mailan tala pe ala me whea. E ia oa lawa nei ngalo lau tō te talo. Te talo I le tua I teini uma. Te talo I le tua I lea unoa. Te talo I le tua I ia maua ai o tō manosi. Ia na whae ngore la apostolo o. Ana tustusinga I upu o whai mātātou mutua. O le toi upu le nei. Yo to loto te tele le nei. Malosho o mana. Be strong in the Lord and in the strength of His power. We are at war. If you're a Christian, you should know this. That you're in a battle. It's a battle to determine the joy of your heart, the happiness of your marriage, the welfare of your children. It's a battle for the security of your soul, your home. We are at war. And war should be the last resort to settling conflicts. We have to have this. You have to know when you're a Christian, you're in essence going to war. And you have to engage in war to win. Vince Lombardi is famous for saying that winning isn't everything, it's the only thing. Douglas MacArthur, one of our greatest generals, once said, in war, there is no substitute for victory. So this whole notion of war is something that is shunned by Christians. But it's such a reality. And it's no longer a physical combat. But it manifests itself in our sports, in our favorite teams. Continue to nurture this idea of battle for supremacy.
Now with esports, you don't even have to be fit to do battle. You don't have to just battle the person across the room, but you battle around the world. As long as our amygdala is intact, we'll continue to act out somewhere this idea of war. In 1995, our denomination was coming out with a new hymn book called the Century Hymnal for our churches. And the committee that was putting that together was very careful to remove languages such as the blood of Jesus, eating the body of Christ. The committee was also intentional to downplay violence, war, toxic masculinity, and aggression. The old hymnal that we used to sing in Lotto Tahiti's Onward Christian Soldiers Marching Off to War is no longer proper in some of our worship services. And in the process, we may have created fragility among our ranks. And in some instances, we have lost the odds of war. But one of our own, Fatah Ariel Levy, wrote a book titled Navigator's Quest for a Kingdom in Polynesia. And one of his main ideas is that there's a certain skill set that people acquire over the generations as they migrated from the African continent into other parts of the globe. When they migrated from Africa across the Asian continent and began to inhabit the 8,000 plus islands in the West Pacific Ocean, there was a certain skill set they built along the way. And when Samoans started to make their way into the Eastern Pacific, it became very clear that they've acquired something that not the Micronesians or the Melanesians have acquired. The Polynesians ventured further eastern than any other group, populating Samoa, Hawaii, Tahiti, and Easter Island. My point in lifting that story up is that we are warriors. We're built this way because we were on a quest. We became warriors because of the ecosystem that we find ourselves in. We're responding to the call of adventure, God's call to our life. And that's why we have to learn to fight. So there is no question that it's no longer a physical battle, but it's a mental battle, a spiritual battle, but a war nonetheless. And we have to be equipped to fight. We've learned to distinguish between the war and the warrior. We say this all the time when we meet service people. Thank you for your service. We say that to any military personnel, but we despise war. We've learned to distinguish between the war, destruction, and the warrior, the person. We identify with the warrior and cannot agree to go along with the wars. When we say terms like support our troops, we don't mean support war or destruction, but we mean to support the warrior, her family, her children, her village and community. So we're not so much involved in physical battle, but as Christians we're involved in spiritual battles. The problem is most Christians don't realize that we're at war. Many of God's soldiers are still asleep. They don't know what's going on. There are a lot of Christians who don't realize who their enemy is. They don't realize that there's a war going on. I have a confession to make. On Friday, towards the end of my day, an Army recruiter brought over a young man. He was looking for a place for him to stay. It was the end of the day, my defenses were down, and then I saw this person in uniform, and I started railing at him
about the war in Afghanistan, and I said, look, we spent all that money, all these years, all these lives. We've lost. I don't know. I just felt like I had to impact this recruiters because it's part of this mechanism that pulls a lot of our resources, especially from the Samoan community. And that effort could be spent well elsewhere. I went on and on and on, and then after I landed, I said, is he Samoan? And the guy said, yeah. And I said, well, okay. Then leave him here. This is his family. This is second Samoan, so why don't you leave him here? So he's been with us for the last couple of days until he goes to the military. But I felt such emotion. I had to say, look, we're for the warrior, but we're not for the war. But at the same time, in preparation for this, I know we've got to be prepared to attack. I know we've got to know our enemy. I know this is part of our quest. It's part of our DNA. So I felt bad. We took him in, and he's one of our own. And I struggled with this, I was telling Tina. How can Christ, the Prince of Peace, be for this idea of defending yourself, preparing for the attack, knowing your enemy, and knowing full well that he is going to be victorious? Knowing that good will always trump evil. In the very end, how do you humble yourself? How do you speak truth with love? We live in tough times. We live in hard times. So we have to be equipped. We have to prepare for an attack. Paul said to the Ephesians, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age. It's not the recruiter or the army warrior that we're railing against. We're railing against princes and principalities, these systems, these industrial military complexes that put our folks in harm's way. We have to make that connection between here and there, so that way we can come to know the army well, to know the systems well, the princes and the principalities. And the only way to do that is to have spiritual tools, spiritual weapons. For we do not wrestle against flesh and blood. We do not wrestle against people, but principalities, spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So if you're taking notes, prepare for the attack. That's number one. You should always be prepared. Every day you should wake up, arm yourself with prayer, reading the Bible, meditation. Always be prepared to be attacked. Needless to say, I got attacked on Friday after work. And I failed. The second thing is we've got to know your enemy. You've got to know your enemy. Douglas MacArthur said that there are 4 principles to govern military battle. First is there must be morale. You have to have a reason to fight. You've got to have a reason to summon the energy. It's what Ali Fatah
talked about this notion to adventure, this call, this quest, this wanting to survive. You've got to have that as a basis. You've got to have a will to win, a sense worth dying for. Secondly, there must be strength. Soldier must have adequate training. By reading your Bible every day, you're training it up for the Lord. Find the stories, extract what they mean, apply it in your life. Every day you have to practice. Watch your diet, your exercise, the books that you read, the movies that you watch, the company that you keep, the circles that you belong to. Make sure they give you strength and not weakness. MacArthur said, number 3, there must be an adequate source of supply. It's not just you, but think about your support structure. Make sure those relationships are well nurtured and nourished. Give them words of encouragement. Feed them. Encourage them. You've got to have a support system. Food, equipment, drugs, ammo, sleep, rest. And finally, MacArthur said, the most important principle, by far, is you have to have knowledge of the enemy. The greater the knowledge of the enemy, the greater the potential of victory. If you think about our stories from our canon, the story of the fall of man, it was disobedience. So that's how our enemy comes. Our enemy comes like the snake and then invites us to this new idea that gives us an opportunity to disobey God. And then after he disobeyed, Adam blamed somebody else. He didn't take responsibility. That's what the devil looks like. He doesn't allow us to take responsibility. The devil will be made sure, oh, it's somebody else's fault and not yours. That's what the enemy does. Think about the temptations of Christ. It was food, power, wealth. That's how it comes. The enemy likes to tempt us with food, loves to tempt us with power and wealth. You've got to know the enemy. And the enemy can be inside too. You have these self-doubts. You have this low self-esteem. You have this data that pulls for negativity. You've got to watch the devil that's inside you. And then finally, you have to wear the armor. You have to wear the armor. You know you're vulnerable. You know you're weak. And that's why you have to wear the armor. You have to wear the armor all the time. Put on the whole armor of God and keep it on. There are no truces, no furloughs, no leaves of absences, no vacations. There's no ceasefires in this war. You've got to keep your armor on. You can never relax. So Satan is dangerous. The devil is deadly. The wicked force is deceptive. But he's not invincible. He can be beat. And he has been beaten. Christ beat Satan. And that's why we can be victorious as well. Through faith. God has given us armor. Guarantees that we will win. So don't forget your armor. We're in a war. We've got to get ready. We've got to think about our enemy. And then with the full armor of God, we will be victorious. Now,
Roma i le tātou ekalesia. A whae o tātou sāninga i le ina. Pese o sānia o pese o kawhilia.
le director of Tafsir Whaia le Siva workshop i le sotona i nei e tu la sepulu i tatou hao. Ia mo latou e fia whatuwhungaina i le whaibaro whini ma o le Siva. Ia mo la mano la a o to Siva. Tafsir Whaia is sponsoring the Siva workshop downstairs on the 28th of August, which is Saturday from 10 in the morning till 2 p.m. So if you have this proclivity towards Siva Samoa, this is your opportunity. Tato mentua ia si ai mo pelo i tato tausanga o maua i lato i COVID. Whengai ma whirina o le lao lo whaitete. O le whina mo tato umalawa whaitete tato mo whamai o pepesi nei. O le mafu tato le whiwhina o inga lea o pela o musu e le nganga o e whailau tui i o mena tau whai. E whela walo tau whai e tui umi, tui uma i lato o whengai ma tato ministries ne. Ne ero tato manato mena tau whai tato te tai. Ia e la whaina ia saktonga tangata ia. Ia me te talo la whapea tutuku whapela me. Ia e uwe le tuaro tato su fuo me olo so se mea laka tato te o iai. Ia a whai tato Samina, ma fu te talo ia i tato semi. Ia me whai o le tato. Let us pray. We've come to the end of our service and the message is all over the place. But give us this boldness to go out there and hold peace and war in tension. And however your spirit comes to us, please allow us to persevere so we can continue to be witnesses to the gospel that was in Jesus Christ to further your ministry and your kingdom on earth as it is in heaven. Whaftaile ia no nei tauranga o mātou sa sauina. O e lawa sa tamau ainga I me uma ana whamatiwaina ina ia whatamau ainga le tangata I romativa. O mātou tuna atu lumo lawa whio, o mātou tauranga, o mātou talo, o mātou waungani leli e whamaina e whakatureina e rofina ngalo I mene. Te whatutumu meo lato whakao awina, no wala au o langa pa ia I ai lato. Ni e tau lua I uko o whionga e sili manuia o le whuai, I ro le kalesia o manatalia. Ia la mātou tuua. I tumu mai o mātou runga le lofa tuno tele o Yesu Keriso o mātou li whaola. Le lofa muti vale o le atua le tamā. I me mawhtanga le motusia malo ngā mapaia. I runga le iai mātou malawa. Malau whanau whatutua le rangi awao. Nei māsa umai o le whakapau whakapaula.